It's Gabz-FM, power to engage your world. At 7:32 in the studio, I'm joined by my good friend, our resident lawyer, Bonolo Umpileselelo, because it's time for The Law and You. Good evening, Mami. How are you? Hi, Carlos. I'm good. How are you? I'm very well. Good. Very well. Had a good day today. Very, very stressful. That's how business is. But you know what? It's what I asked for, so it's fine. Today was a good day. Today was a good day. And I get to do this when I knock off. Who gets to come and just play music that they enjoy? You know? Talk to lawyers for free. Exactly. You know, and give people law advice for free. You know, but all the time I don't take this feature for granted. Please, if ever you want to cancel anything, cancel at other radio stations, because I know you're at other radio stations. Please don't cancel this side. Because you know something as simple as just sometimes upitagane and and you don't know what the law says about this issue, and how's an amudulo filming, how's an lawyering, you don't know a single lawyer. How's an amulo filming? Now here you are. You come through every Monday at 7:30 until 8, and you give us this information for free. I get it. No, thank you, dog. Thank you. We appreciate you. I just wanted to give you your flowers. Just thank you so much. Yeah. So, what are we talking about today? Tseno ke puisano e leng gore ke kupile batho gore ba botse dipotso tsa bone tse e leng gore tabere di araba tsa molao mo phego. Me ba e leng gore ga ba khona go botsa dipotso gone mo maranyaneng le go letsa kwano ba khona go letsa kana ba romela melaetsa jalo jalo. 3956962 is the landline, plus 267-395-6962 is our WhatsApp, and you can also send us a message on 14962. Ra arabe dipotso tsa go tsa dikgang tsa molao. So dipotso tse dipotso tse leng gore wa di araba tseno. Di tswa kae? Di tswa ko maranyaneng. So batho ne ba go romeletse mo maranyaneng, mo Facebook, Twitter, Instagram, etc, and then ebe ya no raba. A me bone bana ba araba ka re le ke tala o se wa ke dine ke ba ra ke ba getso. This is the chance. Lo ya re di a re charge an lo ya re ya re mahala re motseng mahala. Tang lo botseng potso. Tang re botseng bana ba botsa mme gone. Nya ba buditse ba le bantsi e be re nang kola di le ska henyana ka gore dikarabo tsa teng di a go nna ditellenyana. A re simolle ka kganyanta. Kganyanta ke potso e neng e le gore ya botswa ke mongwe a bua gore ha e le gore o na le ngwana le re yo le mo lenyalong. Me re yo a le mo lenyalong la thakanelo dithoto o bata madi a tlhokomelo ya ngwana. Carlos, okay, sumaela ya. Ya gore ke rata go kganye ya teng o itse ka re potso e ke potso e leng gore gape ka naithela gore motho khona le ga le heletsa potso. Madi a leng gore mosadi wa gago wa amogela a tsenngwa mo teng ha go lebellwa gore o ka ntsha bokahe kgwedi le kgwedi. So re bua ha leng goreng re o tsene mo nyalong. Abe ha le mo nyalong a ba nna le mme o mongwe ka hathoko ka ebe ba nna le ngwana ya no ngwana yo ka hathoko ma go ngwana o ka hathoko wa ipotsa gore a salary ya mosadi wa gagwe reo ka mo lenyalong if they are married in community of property ba thakanetse dithoto a salary ya go ya ballwa ga re calculate gore reo ka ntsha bokae kgwedi le kgwedi ke yone potso yone karabo e thamaletseng ke gore ya balelwa ha go lebile madi a tlhokomelo a ngwana. A balelwa ka gore batho ba tshwantse go lemoga gore kana thakanelo dithoto go tewa go thakanela dithoto le dikoloto. Mo go rang gore ha e le gore re yo gongwe bereka tiro a amogela 500 pula mme wa le mo lenyalong lene a amogela 2000 pula. Gore la gore bone ka bobedi ba amogela 2.5. Ya no 2.5 yo o ta ba kgaogangwa ka bogare. Yone 50-50 ya thakanelo dithoto yeo. Mo gorang gore re yo kgwedi le kgwedi o tabe a lebellwa e le gore madi a gagwe ke 1.25. Ke sone se ke thalosang gore ha o lebella madi a tlhokomelo a ngwana o lebella le gore motho o a le mo lenyalong lene ha ba nyalane ka thakanelo dithoto o amogela bokae. Kgang ya thakanelo dithoto
santse re tere lebella hela ile noisi ka rona di khanyana tse dingwe tse ke batang go di botsa mme a ke batla go interrupt khanye re buang ka yona setseng mme ke a gutwa so ka tsela nngwe mme o mo lenyalong ga o thakanetse dithoto le rre wena o tata me go ro thokomele ngwana wa reo ebile ke kile ka thalosa mo maranyaneng gore ha ile gore go na le katholo ya madi a thokomelo a ngwana maintenance go ngwa sa duelwe dingwaga motho a baya go tsaya mo go rate of execution e be bua gore kana madi a thokomelo a ngwana ile gore a kolotiwa ke 500,000 le ha o ka tswa o dule mo lenyalong leo la thakanelo dithoto go khona go supiwa gore bonthha bongwe ja madia a ne a tshwantse go duela le santse le mo lenyalo a kere ke sekoloto se kgomarela mang mosadi yo o neng e se ene mmago ngwana o neng a le mo lenyalo ka gore thakanelo dithoto ke thakanelo dithoto le dikoloto gore le ha le setse le kgaogane hela sekoloto se le seta se le serenya ngwana no se tsa le bo 16 me all these 16 years monno ga isko abantshela le sepe until re gore ga re teng nya go lebellwa hela go ithalela le kgaogana ka ha molaong until the divorce ya no go ngwa a re 500,000 200,000 wa sekoloto o tsile le sna go kgaogana yes yong ga tsengwe mo teng mo gore ang gore sekoloto sa lona ka bobedi sa madi a tlhokomelo a ngwanao ke 300,000 bona lo kila go pena le kganyentse nyana ya gantso gore we ga e ba se mo go mas gore ke ipotsa gore and I think bo go nkutisa bothoko tota ke example e o ihileng gore ha o ithala le gore mme ke eno amogelang go heta rre gongwe rre amogela 500 mme amogela 2,000 molato ke ntse kwa ga mmeo ke sone se o ithalang ke se thalosetsa batho gore batho ha ba tsena mo lenyalong bogolo yang ba re lenyalo la thakanelo dithoto a ba thaloganya tota gore thakanelo dithoto go tawa eng batho gantsi ba lebella hela gore nya thakanelo dithoto ke madi ga banke ba lebella dikoloto le maikarabelo a tang le thakanelo dithoto tota se ka iseng ka senelang ke dikgantse re di dirileng tse ileng gore di itebagantse le tsa go kolota madi mo dibankeng jalo gore le ha motho gongwe a ka eketsa banka a re ga mo lenyalong wa bona a baya go ba monwana dipampiri ya kwala hela re nya o itse re a ke mo lenyalong banka e be e mo neela madi ka moso ha go ka lebellwa e be go lemogiwa gore motho mme kana na nyalane le motho o mongwe ba nyalane ka thakanelo dithoto ha re mo neela sekoloto se akere e be le kgaogana sekoloto seo se nna sentse se le kgomarela lothe ka bobedi le ha e ka tswa gore gongwe ha le kgaogana le dumalane gore nya sekoloto se tsamaye ka semammang se ska tsamaya ka nna mo ke tumalano ya lona le babedi mme ha sekoloto se sa duelwe banka e kgona go le latela lothe ka bobedi kana ebile e togela yo le o tsereng sekoloto e latela wena o sa se tsayang ka gore go wena o dira madi a mantsi kana go wena o nang le dithoto tse dintsi gone mme conversation ya thakanno dithoto kana go sa thakanne dithoto o eto kopane le one batho le gone ba nyalalang ka re ke fila ka re ganye buang ka ha isontseng gore biwe ka teng especially batho ba ileng gore ke gone ba tsena mo lenyalong gore le mo tseleng a kere kana gona di discussion normally tsantse go le discussion le bue gore maikelo a rena ke yana le yana ke tsa ke re batho ga se gantsi ba bua kganye ka ba tshwantseng gore ba bue ka yone ka nya tota gantsi batho ga ba kope bogakolo dija ba buele dipele ga ba tsena mo lenyalong se gantsi o ithalang se diragala ke gore go tabe go iwa ko batsading bo ithala ile gore mo gongwe go tabe go ha o sa nyalane ka thakanelo dithoto ga o morate ga se lone lenyalo yaanong batho ga ba ye ko bathong ba ileng gore ba kgona go ba tsibusa gore a mme ha o re o thakanela dithoto o thaloganya sente gore go lo mo go tewa eng a o thaloganya gore e kgona go ta ka ditamorago tse dintseng jana le jana a o di ikemiseditse e rile nna ha ke nyala fortunately ne rena le marriage counselor premarital counselor
ke ene ya la ba simala re ditso keng khanye ya bo go thakana dithoto eng tsamang le go bua le lawyer o re advice ka re advice ka teng ha tswa ha ba tsamang le go bua le di lawyer ha le tswa ha bile go bua le batho ba ileng gore go gore di professionals tsa bone di tshwana le lona nna ke a ipereka ma boeno o berekela company engwe kana o ke modiri o berekela di company ko e be go tsamang le go bata bone batho ba ileng gore ba ntse a lo re wa teng wa ipereka kana mme wa ipereka o mongwe partner o bereka mo and ke gone go tla le tisang e be le bua le masika mme le bua le masika le itse gore ba la advice e ska re le tsana ko le ra ba re go irwa yana e be le tsaya la ka go ntsa le be la go dira a kere na go ngwe ke ile re ke tsana ko ga molaodi kwa ke ile go collecta ke tsone ke ile go collecta na kwa teng e bile seng go ga molaodi ko go ga molaodi ko BBS go sainwang teng so ha before o saina gona le office nyane ngwe le tsanang ka gone ka hapile ka e be mo office nya teng la mo teng go pega le tebele semola le kwala di form yana gore le bo mang la reng di keletse go nyalana la reng ake gono ho la botswa gore maikelo a lona ke go nyalana le thakane dithoto kana nya ke tsene mo ile gore nna ne ke ile go bata sene ke ile go se bata ne gona le couple le ho mosadi a teng wa ba botsa gore le dumalane yang ka khanya go nyalana mo dithutong go sa nyalana mo dithutong nna ke se ke nyalana ile se ke na le bo 2-3 years ana ke nyetsa ke ba le bana mo mathong ba le bana mo mathong monna ke hare nya ke ketsa ke re mosadi ke hare nya ga ise re discuss ha bua nnete nya ga ise re discuss ya ga bua ka yo go ja ke ma go no bonolo ke botsa gore go re leta go goroga ha jang le se le discuss khanye ile ngoreng gore ka ha molaong sente ke one lenyalo kana lenyalo ke ha se mo go ntsi mo lenyalo ke one thakane dikobo kampo go sa thakane dikobo ka teng dithoto bona ke teng la ga to ha ke to bua ska lo ke tsara o tsara mo gona ya nong ke re ya ke ipotsa go no gore he bana batho ba khona go gore ga mo staging se o setseng le anong le la go pega le setse le toga le saena anong mme le se le discuss di khantse ka maswabi ke khanye ile gore ra e bona gantsi bogolo yang ha batho ba setse ba thalana e le gore o khona go lemoga gore go lo ha motho ga na KITSO e tseneletseng ya gore go thakanela dithoto keng o khona go bona gape le mo khanyeng ya boswa gongwe motho ona a ja boswa mo batsading ba gagwe hela batho ga banyalana bana e be banyalana ba thakanetse dithoto ha go setse go kgaogangwa ta ba re nya mme se ke tsa metsa boswa ga di tsengwe mo teng ba tshwantse gore jaanong re ba thalosetse gore a o bona ha go sena mokwalo kgaoganyang dithoto tsa boswa wili e leng gore mo teng go buiwa gore ga thakanelo dithoto ga e go tsena mo dithotong tse gore la gore ke eng dithoto tseo di tsena gone di tshwantse gore di bo di kgaogangwa ha gare ga wena le motho o leng gore o thalana le ene o neng o nyalane thakanelo dithoto le ene and just to be clear gare advice upe go tsa ipe kgato ipe side ra re wena bata information bata kitso botsa di lawyera botsa di counselara botsa baruti botsa bagolo mme o botsa o itse gore ba teo ba go advise o ska tsa se ba se go bolelang hela ka sentse yalo bo thamalela re nya mme moruti o rile ka gore in 20 years 25 years ha dio ya no di 10 ya no moruti ta ba se tebele ba gan le thuana le motho a gago e kana kgang ke yone o gape le ha le sa thakanele dithoto gape gona le selo ga universal partnership mo e leng gore motho o khona go tabare go thusitse gore o bona yes ma'am go le banteng go na le ditamorago gongwe tse batho ba bangwe ba ka reng ga di a nna sente go gore wena o ikutlwele o to gore gate molao wa reng sente le gore wena se ileng gore o ka ta wa se emela ka moso ke nyane ke re tshono ya itse ba re ditse ba go lo ba re na re baneng ba re go se batho ba se ba yana ga le nyana le se mothakana dithuto a gona lenyalo go mo ke matsameng kwa nya molao bothokwa tsontse re itse re o irang before we ready tse dimetse kgang ke yone yes ma'am ya bobedi kgang re le balalang tse ya bobedi kgang engwe ke gore ha ile gore motho ke re o na le ngwana le mme e le gore ke ngwana o tshuletseng ko nta ga lenyalo mme re yo a bona gore o itse gore mme yo ga a tlhokomele ngwana ka ha e leng gore ke bata ngwana a tlhokomelwa ka teng kana e le gore o bua gore o itse gore mme yo ga ana boikarabelo go thelele
kgatong ka tsae a maybe le ke a letelwa ka ha molaong gore ke tse ngwana ke nne le ene ke nne le dithata tsotlhe tse motsadi a kgonang go nna le tsone mo ngwaneng yaanong ke tshwanetse go tlhalosa gore batho ba tshwanetse go aroganya kgang ya Setswana le molao wa Sekgowa ka gore ha dipotso ka bontsi tse ileng gore di ikamanya le kgang e tabe nna gore a ha ke duetse madi a tshenyo kana ke sa duela madi a tshenyo a ke na le teta ya go bona ngwanake a ke na le teta ya go nna le ngwanake jalo jalo ke tlhalosa gore molao wa Children's Act o thamaletse o bua gore motsadi mongwe le mongwe o na le ditshwanelo tse di lekalekanang mo ngwaneng wa gagwe mo go rang gore le ha re a sa duela madi a tshenyo o na le teta ya gore a ba re mme yo ga a tlhokomele ngwana ke sente ke batla gore a nne le nna mme ebile ga gona o nang le teta ka ha molaong ya go kganela re yong gore a bone ngwana a gagwe kana a nne le ngwana a gagwe ha ile gore o bona gore mmaagwe ga a mo tseye sente ka gore mo gongwe o ithala ile gore mmaagwe ngwana o gana ka ngwana go thelele mme ra go a le teng re nna go themoga borone wa bona mme mmaagwe ngwana ba re a nna ke imelwa ke ngwana a ba mo tsa mo isa go batsading ba gagwe mme a sa monele ragwe ntse re phemma mpha ngwana ke bata ngwana yaanong ha go ntse jalo re wa letelwa ka ha molaong gore a ye kgota tshekelo a re batho a ba ra a re nna ke bata ngwana ke ngwana ha ile gore o nna le batsadi ba mosadi o kgona gore a tlhalosegela gore nna ka gore ke nna ragwe ngwana te go nna mme ha ile gore ngwana o nna le mmaagwe the mother yes o tshwanetse gore a ba tlhalosa gore ke eng yene e le motsadi o botoka go nna le ngwana go na le mmaagwe ngwana mme seo ke nnete ha ile gore gongwe ngwana ke ena a nnang le ragwe mmaagwe ngwana ha ile gore ragwe gana ka yene mme a batla go nna le ene o tshwanetse go tlhalosa gore ke eng a bona gore go botoka ngwana a nna le ene go na le a nna le ragwe yaanong se ke batlang go se thaswa se gantsi batho ba sa se lemogeng mo kganyeng ye ke se ha ile gore ke na le ngwana le mongwe mme motho o itse gore ke nga sena sepele ngwana mme e le ragwe ngwana ebe ke tlhokagala motho o nang le ditshwanelo go ba heta bot mo lehatsheng le mo ngwaneng mong ke ragwe ngwana ene yo ene o senang sepele ene yo konteng ga gongwe ba lisika lame ba ka supa gore re yo tota ga ana sepe le ngwana ibile ga ana maikarabelo jalo mme a ke re maragana teng ha nna le wena re na le ngwana re nna re lwa ga nka ke ka bolella mongwe le mongwe sengwe le sengwe se se diragatseng wa bona ebe go dira gore go nne dingalo gore batho bao ba kgone go bona go bua gore nya kana mme khalose ga se ra go ngwana wa sepe ka jalo go botoka ngwana nna le rona bogolo yang ha gore gongwe ke na le dithoto tse dintsi khalo se o ta ba simolla re ke bata ngwana ke wa bona e le gore o lebile gore gongwe o batla go ja ka ngwana bogolo yang ha ile gore ngwana yo ke yo e go tinke ya minor o go tsa ga dingwaga tsa 10 bobedi gore la hamma go ngwana gongwe a kila kwala wile mo wileng a tlhalositse diwo tse gore ha nka ba ga iragala gore ke itidimalle ngwana ke go iragala yana ga rena sepele wile ga rena sepele kganyeo ra go ngwana ke ene o nang le dithata e ka lebelelwa wa bona kgota tshekelo e beile ka go kala gore a mme ke selo se ileng gore re ka se lebella sente re tsentse mokomoteng bogolo yang ka gore kana o ile ga se mokwalo o ikanetsweng ga se affidavit wa bona ya boele maikutlo a me ebile ka gore ga ke yo ga gona o ka thatho bang gore a go lohane ke kwala ke shakgetse ke re go tsore ka go makanya wa bona re lo ta go tsawana ke isa bolonga ba sa te ke na le a ke re se ileng gore ke kgona go se dira hela ke go bua gore nya ngwana ha santsa le monnyane dithoto tsa gagwe tsa boswa di tsamaisiwe ke semangmang ke gone ka hanka le kang go sireletsa dithoto tseo mme molao wa Children's Act ono tlhalosa gore batsadi ba ngwana ba babedi ha mongwe a bona tlhokagala o mongwe ke ena a tshontsong go tsena mo boemong jwa gagwe konteng ga gongwe le yena a buang gore batho na anka ke ka kgona
kana ibile a sa te go thelele yo ya nong how ile go reng go iragetse yana ba nile le ngwana mmogo ra go ngwana ba go sena go pahatsa nang teng ko a ba tsa ma togala ngwana wa gola o digala bo 12 years bo 13 years bo 14 years ga ngwana tena 14 all of a sudden ra go ngwana wa ta go boela bo tshelong ba ngwana ma go ngwana re a gona go pahatsa nang teng go thelene ngwana re na monno ga ke moitsi wa ke na go pahatsa nang ga ke tsana teng mo go wena molao wa reng go no ho re o ka go ikuela go kgothatsekelong kana mme o ka go ikuela go kgothatsekelong gore re wa mo ngwanake o botsa pozwente thata ka gore ke kganyelong gore ke bone diragala mo ileng gore motho ta bare kana motho o salatsa madi ngwaga ya nong ke yo ha a robata go itse ngwana ga go re ngwana ga go wa mo itsetseng ko kae wa bana mme molao wa bua gore ha ke le motsadi wa ngwana a ke se kopa a ke ta dingwaga tse di ntse di sena go heta se salang go gore go tshwantse go nna le lesika ga gare ga motsadi le ngwana ke tlhalosa yana ka gore gantsi ha batho ba libile potso ya go nna yalo ba bo ba libile le rraagwe ngwana o ileng gore o ile ko sekgweng mme kana le bommaagwe bana ba kgona go dira jalo batho ka bontsi ta benna gore nya ebile ke mosuthe mo setankaneng sa matsalo ka gore ga se rraagwe ngwana wa sepe go tswe ke botsang e benna gore a le tabua the same thing selo se se tshwanang ha ile gore ke mmaagwe ngwana o ileng gore ke ene go teng ke sekopa a la gore leina la gagwe yano le suthiwe mo setankaneng sa matsalo a ngwana e le mmaagwe ngwana yaanong kgang ke gore o bona motsadi ha le teng ngwana le teng le ha motsadi a ka tsamaya dingwaga ha ngwana o a le ko tlase ga dingwaga tsa 12 below 18 ke ngwana ka jalo o tshwanetse gore o leke go tshereganya gore ba dirisanye mmogo le motsadi o ntseng a seo dikopata go le tlhokomeleng bana ba lona kana tse kana da ke fela do se dingwe tsa di thoka ha le tota itse bonolo mo go ntsintsi mo re potolo ga re create so simple just take care of your child o bona keng Carlos go motho ho ha re bua re ntse yana mme o gona le dilo tse dintsi tse ileng gore di kgona go dira gore motsadi a ithoboge mo ngwaneng wa bana mo gongwe o ithala ile gore gongwe ke na le ngwana le re mongwe ebe re ha ta go bona ngwana ebe ke mokgoba ka mahoko bogolo yang gongwe ke bone motho o botokanyana mo ana le dipata tse di botengyana wa bana gore ke batla go mokoba mme ke sa batle go thamalatsa gore ke a mokoba motho wa nantsa re a ma bonolo tsa borotho ke jojisa ebile borothonyana jwa teng kana rona o bona re ke ra jang go gore khantele motho le hantsha siki kgwedi le kgwedi motho ta ba re ga ke bati siki wa gago khantele motho ta ba re a tsanwa ke boithobogo jaanong selo se ke teng ke nne ke se rutwetse batho ke gore lwela ngwana gago nna ke hela gone ho o bona ha o sa lwele ngwana gago le ditshwanelo tsa gago mo ngwaneng wa gago ga gona o potang go di lwela go thelele o tshwana le mo eleng gore motho o ta ba gana motho a bona ngwana gagwe ka gore ga a duele madi a tlhokomelo ya ngwana kana motho a ba re nya motho o gana ke bona ngwana ke yaanong ga ke duele madi a tlhokomelo wa bona dio tseo ka sekgowa gate they're not mutually exclusive ga gore ha o sa dire se sengwe o tshwanetse go kganelwa go bona ngwana ga gago mme ebile ga gore motho ha go kganela go bona ngwana ga wa tshwanela go duela madi a tlhokomelo ka gore ngwana ga a sele ka phigo That's it. Na ke dumela gore monna mongwe mo tshwanetse ra lwela ngwana go gore whether ke tsa kere yo yone will respectfully agree to disagree gore whether ma go rile ya ha ma ga ring ya ba molao bata ba molao gore ba ga itse kana nna ke le ka gore motho ke o gana go tsa borotho ba me nna ile at least le ha gana go tsa thupulame at least the undertale ke bona ngwanake mme o bona ha ile gore ha ne molao o thamaletse ya lone nka dumalana le wena mme go na le dikgang tsa mathotha pele gore motho a tiba a bata dithuso tsa molao a sena madi go gore ha tsena go ga mmaga strata o taka dipampiri tse di sa kwalwang sente ya nong ga kgone go bua sente se gore ga kgone go tlhalosa sente gore bothata bo ha kae khante le go ntshiwa ka tholo gore a duele
maintenance mme o kopile gore a bone ngwana ga a bone ngwana gore dio tse dingwe ke tse ileng gore di nga molapelo Carlos ke so o bona ke uta ke gore ke re go na le dilo dingwe tse ileng gore di kgona go dira gore kgantele motho a ba re me ke tsa ke re ba ke buang le bone ba ikitse bone ba ile go di khantsi tse bonola di buang tse ga di ba fete ba ikitse bone hela ba ikitse gona ana gore ga ba thokomele bana mme a gona sepese se ba khannang gore ba thokomele bana ba bone ke ra bone ba a re tswela ke khanya lo bona khanya bohelo e be nna khanye e leng gore ite ba gantse le go phutha dikoloto mo ileng gore gongwe o thapile mongwe gore a go direle sengwe o bo mo duela ka botalo a ba go direla go le skahenyana a sa dire gothe a ba tsana ka lenga la soloko yaanong go khanya go phutha dikoloto e motho go ibile thata e motho go ka gore tsamaiso e teng e o kgonang go e dira ka ga molao mo ileng gore go ngo o libile sekale sa gore o kolotiwa bokahe ke sone se ileng gore se ta go supegetsa gore o ka ya go kgotlatshekelong ya ka ne ke bua maloba kgotlatshekelo ya small claims ke 30,000 go a go tase kgotlatshekelo ya magistrates court ke 100,000 go a go tase e be ha o hita 100,000 yaanong o boya go kgotlatshekelong ya high court mme selo se ileng gore se botlhokwa gape gore batho ba se itse ke gore sekoloto ke bokae ha e le gore o kolotiwa 500 pula o bo batla go ya small claims court wa go ipotsa dipotso tsa gore go a go tsaya lebaka le le kae gore ke bone ka tholo ya me a 500 pula o ke eno e leng gore ke tabe ke tsere kgweditse thataro tiba go kgotlatshekelo a mme ga ke dirise madi a hitang 500 pula mme ha re re gongwe madi a teng ke madi a ileng gore gongwe a bokete e se gore ka re 500 pula ga a bokete tota go a botswa gore wena o libile gore ditshenyegelo tsa go di a go nna tse dintseng ya a re re gongwe ke 100,000 pula o simolla pele ka mo go ting writ of summons o tlhalosa gore le dirile jang gore motho a hella go kolota e ka tswa ile sekoloto se pehela sekoloto sa rente sekoloto sa motho a rileng ka dime madi ho nkana go thusitse ka dilo dingwe ba sa go diragatse ya ka le dumalane jalo ebe motho o tshwantse go monela dipampiri tsa kgotlatshekelo gore a iphemele a bua gore nyamme ga ke mokolote kana o bona ke sa dira yana ke gore ga ka reka di material ha ke reka di material ha ile gore ga tsenye maiphemelo o kgona go hiwa mo go teng default judgment e leng mo o hiwang ka tholo ka gore motho ga ntsha lebaka la gore keng a re ga go koloti mme ha ntsha maiphemelo mme le maiphemelo a sa itsetsepelang go tabe go ntshiwa kana go kopiwa selo se go teng summary judgment mo e leng gore mo teng o bua gore maiphemelo a ke go diana go hela mme ga ana boleng ha sna go hiwa ka tholo ya gago go tabe go tamo go teng writ of execution yaano mo ke mokwalo o e leng gore o dirisiwa ke deputy sheriff gore a ye go gapa dithoto tsa motho e leng gore wa go kolota ha ile gore o ya go yena ke re santse re bua ka sekai sa 100,000 o ya go ga gagwe a ba ithela ile gore ga gona dithoto le madi ga ayo o kgona gore a ba ntsha mo go teng na la bona return kana go ngaithela dithoto mme le dithoto tse ileng gore ga di kgone go gapiwa jaaka diaparo tsa me le bolao kana dithoto tsa di ithelang e le gore ha di rekisa e be di ntsha madi a ileng gore a kotase go re kgona go hiwana la bona return o lebile di o tsonetse mokwalong ko no ta bongo dirisa gore o ye go kopa gore o lathele motho mo kgolegelong ka ntha ya gore wa go kolota mo go teng civil imprisonment mme o simolla kgang ya teng ka go ya go dira maikuelo o boya go neela motho dipampiri tsa kgotlatshekelo tse o buang mo teng gore ke batla go thathelela gore ga o ntuele ha o sna go hiwa ka tholo yeo yaanong wa go kopa mo go teng warrant of arrest yes e tabeng e tsewa ke deputy sheriff gape e be ile yena yang go thathela motho ka ntha ya gore wa go kolota mme ha motho a thathelwa jana go thathelwa mo ga go suthi sekoloto
ya bo ile go mogamola phogwana gore ha tswa kwa a ba khona go go duela mathata nna gore jaanong motho ha tsene ka lenga la seloko o sa mmone gore jaanong sentse madi a mantsi bo 50,000 mo diloyareng mme motho ga a bona le gope wa mona re tsamaiso ya teng ka ha kgotlatshekelong e thamaletse mme e ikaega ka gore wa go itse gore motho o kae so ha go doja tima di phone a change di number a delete di social media ho duga kwa nna nteng a change di office ya no tshwantsho rona investigator o mmate o mmate mme bile go mmata mo go sa re le gore wa go ithela dithoto kana go mmata ke madi o duela di tracer o duela di deputy sheriff madi a ntsa o ketsega a kere mme ha o mmona nteng o bo ithela ile gore a o izore ibile gana le ha ile sikiwa ka riana nka yena o tshotse ka thulo ya kgotlatshekelo yaanong ga sore yaanong gono o ka re molao yaanong o sireletsa bone ba ba senya ba ba re senyetsang ba yaanong ka gore o taba lebelone kganyone ya ba re go ha motho hanga tsa 4,000 mo go ene be ke ingwa ba be ke sa moduele ha simola kanya go a kgotlatsekelong a simola small claims a boatsa mariana kgantene yana ba ba ya la ithoboga ha gore mo yaanong motho a o tswela ntsa irahela le ba bangwe a tswela ba irahela yalo nya a kere kgang go gore molao o batla gore o dire dilo ka tsamaiso wa bona gore go ska ga nna o po ka moso a lelang a re nna dilo ga di a tsamaisiwa sente ya ka ile wena o kgona gore yalo ba bangwe ba kgona gore kana molao re ba ka ha mosing ka gore gompieno ke tabe ke thathelwa ga ke kgone go bereka ha ke thathetswe ke a go duela yang sekoloto se yano le hela ha tswa mo tronkong o nna kwa ha sa duele madi a gape re bata wa re ntwa ba resteng wa re molathela mo teng mme bila ka ke molathetse mo tronkong ke nno ke tshwantsong go mojesa ha ke mojesa yana madi a tsana kae a oketsa sekoloto sa gagwe mo go nna nya me ora re ke go mmata mfana re wa khanye ke a me moretsi re discussa ke ganya ora re ke go mmata ka gore motho o nyeletse bonolo o nyeletse o tim gore ga re itse le gore ga tera go mmata ra go simola ha kae me ke tsa ke ra go mmata ra go mmona ya no khanye ngwe ha re tswala gona le mo go teng molato ga o bole a sekoloto sa bola sekoloto sa khona go bola o bona molato ga o bole ke Setswana mme ka ha molaong molato o khona go bola go lebile gore a tumalano ya lona ke a molomo kana ke kwa dilweng go lebile gore a seo se batang ke madi a tsa pereko mo go teng salary or wages go lebile gore a o batla gore motho a go busetse sengwe se e leng gore o se tsere ka gore go na le molao o bitswang go the Prescriptions Act go no go bolelang gore molato ha o diragala wa go nna jana o tshwanetse gore o isitse kgang go kgotlatshekelo mo nakong ya gore yaanong Setswana se ka re molato ga o bole mme go tswa gore ke molato o ntseng jang le gore o batang mo mothong wa teng re garele la go la me la bohelo ke gore Batswana ba tshwantse gore kana batho bothe mo Botswana nte ke ska re Batswana hela batho bothe mo Botswana ba tshwantse go itse le go tlhaloganya molao wa Botswana le gore o ba majang rona ha ra bo re ba neela maele hela gore ba khone go ipatela molao ka go tsenelela gore kana bonolo a re go thakanela dithoto yaanong ke tabe ke monna sena go ntsietsa hela a tshotsa ngwana ko nte kwa yaanong ke nno ke tshwantsong go tlhokomela ngwana wa bana ra bo re ba neela maoko hela gore ba ye kae ba ye ko nte ba ya go ithothomisetsa gore a mme molao wa Botswana wa rialo la kwa rena chaile marere ka tsa mogala o le mongwe Gabz-FM hello abuti wa ka le kae hello yes sir can you hear us we could hear him loud and clear he couldn't hear us but sorry about that yeah ke yone kgang gore batho ba tshwanetse gore ba a re itse molao guys tota ile ke boela go yone kganyela ya go thakana dithotoele e bothoka thoka kganyeo ha o tsena go ga go ba go ra ba re mo ga se lenyalo ga o tsena ka ha ba go ra ba re nya mo ke lenyalo mo ke wena bata advice bua le ba molao nna ha tse le lawyera o itseng ka dikgantse a go bontshe gore
di advantages tsa go nyalana ka dithutong ke di advantages tsa go nyalana ka dithutong ke tse di disadvantages ke tse hela jalo thank you ne Bonolo, thank you so much for joining us this evening ke a leboga ke tsa ke re teberne lo ena biketa megale ke ya la yano me ga nna nako thato me re ruta go di boso di a retsa go mbanta hello Gabz-FM hello Gab jo ha ke tsora ke phone line a me kana go iragala go ke nna ke sa itse go tobetsa sente me ke sa ke re ke tobeditse nya Bonolo, thank you so much ke a leboga ke itumela hala thata go ra gore biketang re tabeng tse rena lo wena ke re biketang re tabeng tse re le teng re simolla sethogo sa rona se sentšha mme batho ba ka ntshala morago mo Botswana thinking law go maranyaneng a Facebook, Twitter, TikTok le YouTube go elong gore teng ke bua ka molao ka sekgwa le Setswana mme ebile ke tabe ke ba gore sethogo sa rona sa biketang ya tabele eng Bonolo Umphile, our resident lawyer on the law and you, which happens every single Monday ka 7:30 gone mo Gabz-FM ke itumetse la thata ga itsela ka nna le beke e monate ke a leboga thank you back at night Sunday nights, Carlos in the evening, Pebble nights, Monday to Thursday, 7 to 10 p.m. on Gabz-FM.